kopini nili perengke apan ke pha lam the nang tumrat apan putot kapachini je lam the lo pelo ke damtang Mars achiklo 19 arni Karbi Anglong East Division BJP a president lapen longsing tokbi pu alangli tum ithethini kaning ye phuthak sin nilako isi lam klar ki pithuji asike chengsi akorat phanile pachini kangtung la pelo Karbi Anglong la krong phli atwara phutha Karbi Anglong la krong phli atwara phutha ladak kadu kawe longle ko an sikinangji ma labangele tum rat tum kachini sikinangji la sidak longle kadu e kinangji bangke 491 hectares 491 hectares lake kadu kawe along le kinangji lo government national highway tu lapen labang song bong pen long le kidu sarkar along mane national highway tu molong long le kidu alang la tum ke la 182 hectares alang le tum 182 hectares wet sikidu la si non long le kinang jela tamne rat along le la alang le tum ke ponji kinang soda bangke aku 309 hectares alang le tum apan kinang ji du kinang sodu la siala non dak ke chokche ke chupanglim ke du bangke la 309 hectares along si dui konglo la ke Karbi Anglong along jetu kala pu competent authority for land acquisition Tenzing Rongpi alang lisi la 309 hectares along leke rat along pen hangsi lake national highway pan tuwara pan krongpli semar ponangi pusil daket tok dulu tasila halo masih ke damtan ani ngajong na nilipulo je BJP asongja mane East Division president lapen longsing tokbi alang letum pulo je nilifan je tangka laan paru pho 500-600 crores pu alang li ke than na bangai lake kali la bangai rara phanga chubai rara phan ka chong thui pu si alang li ki pu la pen ladak la son kaning je vera bangai chokche puta hotu niliar ju kai ni pine la puson kaning je do la si ladak abang nili ki pu je bangai la phelo nili la pu rara phan ka chong thui ji ke than tap ji ko pene alle ka chu NG pu bangali rara tum la si pinia ko puthot nang le tum Karbi Anglong rara phan mande jasemet pet pen la krong lia towar along legi du na tumpan kapachini ki la pelo je nili RTI kuri pen nili phan a reply nang pike lake 1 tarik 8 mane agosto pai cheklo 2022 la bangke 31 July an jetu tangka ka sengsom tanglo la sinili pini ajak jitu apeket samukhan ang tumpan rada phan pachini po la hello la si thihek ma sinili pachini po la da bangke packets 456 packet 546 la pen ako 3 la kadu kawe packets 456 la ke thom pen kadu kawe tangka 183 crores la ke longle anam lo 183 crores lake long lian nam lo 456 a package lak package ke thomben 183 crores la bangke lapen alang li tum pula rara phan pachini lo pajimi than peme lo jirat bangke lata ko nang le tum chini nai 31st July 2022 an atangkan nangele 456 a package nili package ke thom si pini rara phan pachini po 456 a package an 182 crores 26,000 182 crores 26,000 lake package ke thom atangkalo lasi kaddo go package ke thom pangrum pet pendak haru phli adung an le kaipo lasi non puthot nang le tumpan package 1 asap o kapuri dumdo package 2 3 7 labangkan nili mo ako laso du next sin nang tumpan pachini po lasi nili raraphan ko pene ke than tap ka chong thui pu bangai kali lasi RTI alulo lapen ladak ako isinang tok dun sudo niliquation 17 dakala KCC difu may please provide the information for serial number 1 4 7 and 8 the applicant thus the RTI request is transferred to Kala KCC difu Karbi Anglong kopin close labangke joint secretary phansi alang letum adjak question ka transfer lo lasi akopi tado joint secretary phanga transfer akopi lahelo alang li phanga transfer bangke 18/8/2022 mane 18 tarik August 22
achiklusi alang lipan ke ka transfer lo to the joint secretary revenue come competent authority for land acquisition Karbi Anglong Autonomous Council difu pusi la so hormu bangke dolot RTI ka transfer la si alang li Tenzing rong pia bangke kopi tong ka kama thalone alang li dak ke chok che klang pu putong kama thane pine alang li la so a reply pinian dan nang pia helang na pen la so aku pi kan dili Tenzing rong pi phan hand to hand sindili ki pilong lo la so lo bangke alang li tum phanta by post pen da dam lo setame dili chibirta dam lo la so alu bangsar nang ni long nang le lo la si la so a reply bang nili pham nang ji pusin nili chedam lo setame aku pi nili hoi pen da tekang thulu nili kopi sa pinian ta alang li la so reply bang nili phan ni pi he la si dag bang ke si klar dag lo jel dake ke chu panglim do vek lo pusi dake klar dag lo la si ra da tum nili puthot aku pachini thupo nang le tum phan kacong thui ji ra phang ka chu bai ji ko pinial le ka chu ng punili thang nat la son kama thave la pen non kali ke dam tangar ni an pen sitame ni li ra da kamsi thekan bang claim bom la pen ke wang jer nita nili claim bom lang la pen RTI inut claim bang pu ai sap nili nale tuma phan ra da phan thek an ke la krong plia towar pu bangali akaprek alam stame nili nang than pachini phan nili bor iponik po la si pini jasemet pen nili ki puthuji ke kapadu bangke la pelo je alang le tum BJP songja bangini tum ra da phan klar dak aku than thutha la sinili aku chuta arju iglo je Tenzing rong pie bangsi la halam bangke ke chok lim leke kachini pe melopot alang lile ra da thengno wang thunoi pinya ko puthot alang le panili kachuning rilo la pen na songja la BJP songja bahani phanta kachuning rilo alang le tumle alang li phan la so a clarification ak alam klar abangke pachipi phazin nili chuning rilo la pen ako nili akoi ke wando ajak ask amondol tumphan la bangke puthot nang le tumphan nili pachini po torun rongpi ko nasi amen ke thap dum lama ko malok si amen ka pacherap dum ma asumar amen ko nasi ke duma la bangke puthot nili alu pen nang le tumphan nang paklang ikpo la si pini bangke jasimet pen la tangka phai bangsi nang le tumra phan pachini lo kasi ajirat la pen long lian nam nang le tumphan nang than iglo package 4 5 6 la ke thom bangke nang than iglo puthot ilitu mo next abang package ke thom bang che than thu ik na la si do wek lo la bangke ka hondek alam si awi pin lo la pen kiduk kelak ra da phan la an ka chong thui la an ka chu bai bangke la son officer ko son silitum Karbi Anglong la autonomous council tum pindu bomma pu la so bangsi nili ta chini chu manghu thu hak lo la pen appointment chu nili dak ningje do Gulf of India on the Assam tum pensi go la phan appointment ki pilo kala ke la si indu da jirpo asap comment ki pido appointment pu ko pia hormu lo pu la si appointment pu ke la so krong clear to wara long le in thir at pen rat along le dang le tum pang rum la national highway se mar noi po phansi la so order la si la appointment pu ke la hello la si alang li phan ki pi ke Assam government pen si ki pilo la tum national highway tum phan Delhi lo toksi council pen proposal pilo principal secretary Jorhat pen si Assam government tum order Tenzing rong pi phan ke ki pilo jen nang li la sol bang ke in thir at pen lang noi pu la si ke dam ta hutan nili tham lo la da ke ra da poisa ra da long le ke claim thap ke claim pru abang ke apia lam lo je ador maha ta velo da ke nang li la so akam ke claim apang ke ador maha ta velo nang li non claim bom asakuri hala da ke lo nang li dor maha lo la so along additional akam lo ke tu nang li chimat hasi nang li claim nang pu pusi da guidelines long ta tong dak do la pen nang li long ke claim rap Arya phan indun bahania mondol cepon noi ake ong kat dak tok ke tok awi bang ini bak cepon me pusi tadak ke tok du nili ga cinia teng ana bangke yo lasi la helo alam bangke alang li pinyan ta alu ni pia heder lo kan siting lo laso alu la 22 tarik jitu 18 tarik agosto laso phipen nili november ending exact la puson ending abe athe nili ta laso le ending chibi li alang li pe ke chubhong gi akoi ke wan tham ji puleli nili ning ke mang takali tetapi kacini kang tung silahai lu hang lo amasim November som na lom sin nili pidam long walang li phat